Pa svima ljudi Gamer HD, evo da ću kažem šta sam bio napravio još pre ne znam, možda nedelju dana. Kako se zove, Village Wood Hut, kako se to već zove, tako da. A mislim da svi znate šta je to otprilike, mislim, pošto, kako se zove, bukvalno mogu svi da napravim, nego ja sam noob, pa ne mogu napraviti neku kuću možda 8 sa 8 puta, ali napravit ću sigurno, naći ću za ovu staru verziju, ali ne bi to izgleda ovako otprilike, da vam pokažem, znači tako izgleda, ajmo minuta ući časkom. Iako ovo malo premalo iskreno, mogu sam i bolje, ali eto, sada kažem noob, ovdje je krevet, šporet, prozori, onda idemo gore, imamo ove ogradice, ovako ovdje gore, da nas štite od creepera, ovdje imamo ovu kutiju, ovaj crafting, ovaj wood, ovdje imamo chest i tako te neke gluposti u njega. Jedno tako to izgleda, evo onamo nam je ona kuća, ali to nebitno, eto, da li se vidi kao ono lepo, ali da, sve u svemu, to je to što sam ja to napravio, da javim čisto onako bez veze, i eto, ovako, što da vam kažem, ako vam se vidio video, bacite neki like, share i subscribe, a mi se vidimo neki sljedeći video, hop, 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 i peace out.